Uređenje kuhinje velik je trošak i zato je jako važno dobro promisliti o izgledu, ali i o materijalima koji se koriste. Cilj je svakako da ona bude dugovječna. Upravo zato posebnu pažnju treba posvetiti odabiru materijala kako za fronte, tako i za radnu površinu. U oba slučaja izbor je velik. Ovaj prilog posvetit ćemo radnim površinama, točnije getakoru. Upravo taj materijal koristili smo u ovoj kuhinji. Među brojnim dekorima odabrali smo onaj koji imitira granit. Na taj način dodatno smo naglasili raznolikost materijala. Budući da smo za fronte birali boju lososa i dekor drva, priču smo htjeli upotpuniti s dekorom sivog kamena i tu nam se getakor stvarno dobro uklopio. Koristili smo ga na kompletnoj radnoj površini, što uključuje i šank i njegove vertikalne stranice, čime smo ujednačili izgled. Getakor je materijal koji spada u skupinu solid surface materijala. Njegova velika prednost je što se da nevidljivo spajati. To smo radili u ovom slučaju na spoju vodoravne i okomite površine otoka. Isto tako vidimo i sudoperi izrađenog getakora u potpuno istom dekoru. Također, materijal se nakon nekog vremena upotrebe, ukoliko dođe do nekih sitnih oštećenja, može vrlo lako prebrusiti, osvježiti i da opet djeluje kao potpuno novi. Isto tako, ukoliko eventualno dođe do nekog većeg oštećenja, može se vrlo lako to popraviti i zamijeniti, a to sve možete vidjeti na filmićima na našim društvenim mrežama. Zbog svojih svojstava, ali i estetskog dojma, getakor često koristim u svojim projektima. U jednom smo, osim za radnu ploču, getakor koristili i za izradu sudopera. Na taj način postigli smo ujednačen izgled radnog dijela, a bijela boja napravila je odličan kontrast crnoj koja prevladava. Također bijeli getakor koristili smo i u jednoj kuhinji u kojoj smo elemente smjestili s obje strane, a isti materijal kao i na radnoj ploči koristili smo i kao zidnu oblogu. Getakor se nalazi na površini šanka. Na taj način postignut je sklad i jednostavnost, što je i bila klijentova želja. Nadam se da ste dobili inspiraciju za preuređenje svoje kuhinje. I zapamtite, bez obzira na stil i veličinu, prioritet neka vam budu kvalitetni materijali da bi kuhinja bila što dugovječnija.